سلام تخطات نايز channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ኣገደስቲ ዝበልናዮም ከምኡውን ልዑል ቆላሕታ ናይ ሚድያ ዓለም ስሒቦም ዘለዉ ዓበይቲ ኣርእስታት ናይ ዓለም ከነምፃልኩም ክፍትን ኢና መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ እቲ ዝለዓለ ኣቓልቦ ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ኦፍኮርስ ዝግብኦ እውን እዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ናበይ ካብ ሕጂ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ስጉምቲ ክመፅእ ዝብል ብዙሕ بحاول سلا زخونتي تكوينات جينا أب زقصل زلو كوينات سلا زلنا إسرائيل إيران هريمات رادي كون إسرائيل غزة تدب بدلا بليبانوس تدب بدلا كلنا قراب قمد بمتاو أكتيف وورس سلا زخونة تكونتات قدني أقال بوكس هب أف كورس هم مقر عشان يوكرين زلو ندق اسم على تايكون قالوا قد زيادة نايم اللي بعق من هايزي سلا زعبي علم نابزق ولا حتى تقبر دلا أف كورس تميديا ون إسرائيل سلا تقاصرو وداينا إسرائيل زيادة أزارا بكون سلا زلوون كالاي بأتانا تغير كاتوزو تخل هجي كلتا عقدستي معبالتات أقاتي مالو قبل عدتي زلنا مالتي وحادة إيران ملسي بالا بزعباتي استقبر متكعتي انتاي كون كم زغل سقمتناتهم ملسي بمالو بمنقدتي سوبريم ليدر ناتهم إسرائيل ون بمنقد برايم مينستر ناتا ملسي بالا سلازي كلت يوم بزعباتي زقات من كم عبل زغل النقرن تزاري بمالو نخلونا جنازبنا كركم فتنينا أوكي أبز حجي العلا قد سنة زلهم نقرات كنرينا مجمريا بزعبات متكعتي توسقي حبريتاتاتوني وصالو سلازي عمق زبل مرداتان كل وناون يحجزنا له بزحات كيلاتات ديتيلد ويكا رغ زبل حبريتا سلو زلو اسكيب نزيان اسمع حجي. On 26th of October, Israel struck Iran back. This video covers the timeline and composition of the attack, showing what assets Israel used, plane types used, weapons used, locations and types of targets, as well as likely routes and support missions involved. So stay tuned. So أبزي أنت عينت مسارحي كم ستكمت كجلس يزفتن سلزي تمتكعتي exact الإسرائيل زد اللي حبريتاس سلزي هابت بستفل عليه رجع زخون سلا حبريتات ويون كابتك هالز وصل نبر حبريتات إنها تبقى يوم زبزلو إسرائيل نشتي حبريتات راهي باب زعبا زقود دايزي سلزي exactly تي استجبر كنتات نقط فلتو قرب Just before midnight Israeli time on the 25th of October, dozens of fighter jets started taking off from multiple bases across Israel. The whole operation ultimately consisted of some 100 combat aircraft supported by a few, possibly 3 tanker aircraft. Several bases were involved in launching the attacks. F-35s took off from the Nevatim base. F-16s of the Sufa variant, the most advanced F-16s Israel has, took off from the Ramon. شو انتهي زبل زلو كاب 8 قليهم 100 يبل قليهم 8 تنفرتي كم زبقستن كبابي كم فرق ليتي زناي ليت متكعت زقبر دما نتسلايون كبيت سلو زخونيو سلازي ليتيوم زتقوم بزح غزي نتمتكعت مالتيو كم زنريو زلنا ولا ون ترافيك ناير ون مينيمايز كونسلز خندي ليتي دمرت ام مبزحت نريو زلنا ولا ايران ولا نايزيوم اتمتكعت مبزحت غزي ليتيوم زقبرو كالي دما وتهدراو علامة كتحرم تخوينكا أتوم سرحتنياتات نجزوهم زخدو لقلا بوتاتات ريق خاون نت علامة صبوغ يركانا تحرم ليتيو بتشوز زخون كالي سبكي تقاتل ويقالت دل تخوينكا كم نريب زلنا كل انت زرقاقا تكنولوجي زلوهم أصوار يخون نفرتيهم تتكيمهم نيرهم كمزي ترى نقرا يكون نيرو كل زكالهم غيرو يوم إسرائيل فتينهم نيرهم العلمي تنفرتي أنك ساقسهم كم زنبرو بزاعة سبات الجي ني تنفرتي غيرا إيران زي هرمت نبيران يقربان تنفرتي دوبنا إيران إير سبيس إيران أي رجعان زي تي سلمتها بنيو كله أنا رحوق كله وين ساتن نتأصوار قربات راين زخدان إيران دامبري نبيران قريبا يكونن وين نبيران متينا يكونن زقبرون إيران. Base and F-15s took off from Hatzerim and Tal Nov air bases. Of the 100 aircraft used, approximately half were likely hauling heavy air-to-ground weapons. The remaining planes were there to provide fighter escort as well as to provide suppressing fire against SAM systems. There is no info yet on the type. هذا نجار جناب زيجر تقرب الله منده زجر من نجاريو أحد جزيء 200 نفرتني إنه وج كتب جس كلها ساكن ده حيلنا وتهدروا عامي من سبراق كم تهتم على إسرائيل at the same time دما كنت من تاي حدا جا كتورد كم تبقى استهجر تريوال الله مالتي زيك قلل زبالة أن تايم زبلزلوت معربايان ميدياتات ليميتد زخانة ويون درد زبالة ما تقعد ناخذ جنب برجلة يا جرا تايم زبلو نو 200 نفر تكوينات كتبقس كلا برجس كندي بومباتات زيننا اللوا انتاي علامة نص حسابات زلا سفح مخان ترايز نقرك قليل علامة كم زي نبره
كم تنساتهم من البعض كم تنسهم زلي وسلدي هرمك قليل كبلو غلو باي ذا واي اسرائيل بريسيشن ويون نصور علامات سلازخونه كل حريمنا تبل دلا ايران ما كما فهمكم سمعنا كما كم زنبرتي اب كل يوم مرحتي تمتكاتي وصيت ناي تمتكاتو زبلو زلو حفشا اسرائيل فتيناتو زنبرت متى سفح متكعت تراي خبلو زخلانه معناته 100 نفرتي العلكا كل نجار لوجستيكا كاني أبيلكا تفتنا متكعتي قليل كون هيكلني بفتم قليل يكون حتى نفر كيدا حنت بام باخدر بيكون انت غي زي فول لودد كوينن ينزخدات نفرتي زدلي ناي ندادي ناي برر ناي ريسكم كلهم قمتي تيخا ماكسيمم دامج تزلع عليه ان وات كور دالو زغلا حيلي تقريبا ينزخدا معناته زي قليل ما وقع سلازي يكون بعد واقع مع ገንዘብ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብዚ ውግእ እዚኣ ትራይሲ እስራኤል ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘባት ፊያ ከም ዘላ ክልካዕ ዝኽእል ቢካዝ ኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ኣብ ግምት እቲኻዮ ኣዝዩ ክቡር ኩናት እዩ ዝቢ ብወገን እስራኤል ክረአ ከሎ ማለት ግን እስራኤል ናይ ገንዘብ ፀገም የለን ኣሜሪካ ስለተኸፍሎ ኣሜሪካን በዓላ ዕዳና ኣትወት ንእስራኤል ስለትባእ ፀገም የብላ of weapons launched by Israeli planes, but in all likelihood attacks were done using guided air-launched ballistic missiles. At least two missile types are likely: Rox missile and the so-called Golden Horizon missile. Those have been observed by the US intelligence when Israeli Air Force practiced with them for the strike on Iran. Rox is more known as it was advertised for export. It's a bit smaller and with shorter range. The Golden Horizon is less known. Its first mention ever was just days ago in that leaked US intelligence assessment of Israel's preparation for attack on Iran. So again ብዛዕባ እቲ ዝጥቀመሉ ቦምባታት ብጣዕማት ገለመለ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ again እዚ ውግእ እዚ ንባዕሉ ንኢራን ይኹን እስራኤል ንክልቲኦም እውን ኤክስፐሪመንት እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል እቲ ኣብ ፍልስጢማውያን ዘሎ ጉዳይ ከም ናይ ውግእ ኤክስፐሪመንት ከም ትጥቀመሉ ወይ እውን መፈተኒ ናይ ኣፅዋራ ትገብራ ከም ዘላ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ብሓቂ ዝሕዝን መፈተኒ ናይ ኣፅዋር ትጥቀመሎም ከም ዘላ ንፈለስጢማውያን ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ እዚ ከዓ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ንነዊሕ እዋን ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ ኦኬ ሕጂ ናብቶም መራሕቲ ክንሓልፍቲ ግዜ እንተረኺብና እታ ኣፅዋር ድሓር ከብለኩም ክፍትነ just the picture ሳክት ከምዚ ኣጥቂዖም ገለመለ ዘይኮነስ ብዕምቆት እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ይገብሩ ነይሮም ብዙሓት ናይ ወታደራዊ ክእለት ዘለኩም ወይ ወታደራዊ ዝነበርኩም ወይ ወታደራዊ ሓለፍቲ ዝነበርኩም ስለትህሉ እቲ ኩነታት ብዓይኒ ወታደራዊ ዕምቆት ንክትርድዎ ትደልዩ ሰባት ክትህልዎ ስለትኽእሉ እዮም ዝያዳ እቲ ፖለቲካዊ ኣስፔክት ናቱ ግን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እስከ ብእስራኤል ክንጅምር እንታይ ኢሎም ኣሎ እስራኤል Prime Minister Benjamin Netanyahu, who's been talking about Israel's air attack on Iran early on Saturday morning. Mr. Netanyahu said the attack was precise and powerful and achieved all of its objectives. Iran's supreme leader says the attack should not be downplayed or exaggerated. Echoing that stance, Iran's president said that Iran will respond with foresight and intelligence. So ክልቲኦም መልሲ ይቦም ኣለዉ ነተንያሁ ዕላማናቱ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሃረመቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ እዩ ዝነግር ዘሎ by the way ኣመንጎን ኣመንጎቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱን ሓደ ፍልልይ ናይ ሓሳብ እውን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ እቲ ኩናት ናበርቲ ከይድ ከሎ ምፍልላይ ናይቶም መራሕቲ እውን his first public comments. His office had made statements, but these are his first comments in public about the Israeli attack on Iran. I mean, nothing I think that you wouldn't expect, essentially echoing what the Israeli military had said, that these were precise strikes, military targets were attacked, and that it was highly successful and highly effective. He did. So እንታይ ትብል ዘሎ ልክዕ ከምቲ ወታደራውያን ሓለፍትናቱ ዝበልዎ እዚ ብጣዕሚ ዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝነበረን ዕላምኡ ብትክክል ከም ዝሃረመን ዘድልይዎም ዝነበሩ እቲ ሚሽን ወይ እውን እቲ ዕላማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተሃረመ ይዛረብ ዘሎ ካብቶም ጀነራላቱ ዝፍለ ነገር ኣይነበረን ኣብቲ ዓውደ ኩናት እቲ መጥቃዕቲ ክግበር ከሎ እውን ኣብቲ ሲቹዌሽን ሩም ናቶም ኮፍ ኢሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ፍሉይ ካብኡ ክብሎ ዝኽእል ዘለዎ ሃንደበት ይኻልእ ክብል ዝኽእል እምበር ጀነራሊ ባዕሉ ዝተሳተፈ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ዕውት ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ካጋጢማቶ ነይራ a few words for the Iranian people, saying that Israel's battle wasn't with them. I mean, there has been an effort by the Israeli government to try to separate its actions against the leadership of Iran and all that infrastructure and the people. I think the aim is to try to capitalize on the fact that within Iran, amongst many people, the Iranian authorities are not ከምኡ ድማ እንታይ እዩ ክብል ዝፍትን ዘሎ ነተንያሁ ነቶም ህዝቢ ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ናብኦም ከም ዘይኮነ ናብቲ መንግስቲ ትራይ እምበር ነቲ ህዝቢ ከም ዘፍቅርዎን ዝሓልዩሉን
ምስ ፍቅሪ ከም ዝደልዩን እዩ ክነግሮም ዝፍትን ዘሎ ልክዕ ኣብ ጥቅኡን ዘሎ ፈለስጢማውያን እንታይ ይገብሮም ኣሎ ፍቅሪ ናይ እስራኤል እንታይ ከም ዝመስል ፍቅሪ ናይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እንታይ ከም ዝመስል ግን በዓላቶም ብቪድዮ ክርእይዎ ስለ ዘለው ኣይ ዶንት ቲንክ ናይ ነተንያሁ ፍቅሪ ብቃላቱ ክርዳእካ ዝኽእል ኣለዉ ገለገለ ሰባት እስራኤል ከመይ ጌራ ክትቀትል ከላ እቲ ቅትለት እስራኤላውያን ትፍፅሞ ዘለው 42,000 ቅትለት ናይ ፈለስጢማውያን ድንብርፅ ዘይብሎም ኣብዚ ኮሜንት ከይሓፈሩ ፅቡቅ ገበርዎም ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣረሜን ስለ ዘለው ነቶም ኣረሜናት ንኣታቶም ገዲፍካ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና ተቐደም ካልእ ነገር ተነይሩካ ሕጂ ግን እስራኤል ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ሰራዊት ናይ እስራኤል እንታይ ዓይነት ሰራዊት ምዃኑ ንማንም ሰብ ዝተሰወሮ ኣይኮነን ክስወሮ ዝደሊ ፍሉይ ፅልኢ ናይ ኣስላም ዘለዎ ወይ እውን ፍሉይ ፅልኢ ናይቶም ዓረብ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እስራኤል ዝገበረት ተገበረት ፅቡቅ ገበረት ክብል እዩ እስራኤል ሰራዊት ናታ እንታይ ይገብር ኣሎ ግን ኣብ ብቪድዮታት ተሰነየ ቪድዮ ነገር ስለ ዝኾነ ብፍጹም ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ኦክቶበር 7 ሓማስ ፈፂሙ ፋይ ነቶም ሓማስ ድሌትካ ሰራዊት እዮም ከማኻ ድሌትካ 42,000 ሰብ ግን 12,000 ሰባት ካብኣቶም 200 ሰባት እዮም ተቐቲሎም ኣብታ መዓልቲ ናይ እስራኤል ኢሎሞ ገለ ካብኣቶም ግን እስራኤል ባዕላ ቀቲላቶም ጆርጆ ዝብሎ ከይመስለኩም ዝኻ ናይ ጆርጆ ናይ እስራኤል ሰራዊት መፅዩ ክከላኸል ክብል ገሊኦም ባዕሎም ከም ዝቀተልዎም ተኣሚኖም እዮም ኣብ ጋዜጣታት ናይ እስራኤል ዝወፀ እዩ ስለዚ ካብቶም 200 ሓማስ ኣይኮነን ቀቲልዎም ኩሎም ገሊኦም እስራኤል ባዕላ ቀቲላቶም ብጅምላ ክትሓርም ስለ ዝጀመረት ምስ መፀት ማለት እዩ ስለዚ 200 ሰባት ስለ ዝተቐትልዎም ልዕሊ 42,000 ሰብ ኣብ ፈለስጢን እዚ ብውሕድ ቁፅሪ እቲ ሓቀኛ ቁፅሪ ልዕሊ ምዃኑን እቲ ዕንወት ናይ ቀዛሪኻ ካሊእ ነይሩ ነዚ ዝገበረት ሃገር እናረኣኻ ከለኻ ሰራዊት ናይ እስራኤል ናይ ኣምላኽ ሰራዊት እዩ እናበለ ብድንቁርና ዝተሰነየ ሃይማኖት ዝሓዘ ሰብ መሊእ እዩ እስራኤል ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘለውን እዚኦም ኣይሁድ ኣብ ዘለውን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ዘለዎም ብፍጹም ዘተሓሓዝ እውን የብሎምን ካበይ መፅኦም እንታዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዘየገድስ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ እቲ ስኻ ተኣምነሉ ኣምላኽ ነዚ ክድግፍ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ናይ ሞራላዊ ዳይሬክሽን ኣብቲ ክኸይድ ኣይደልን ንያዕቆብ መብፅዓት ኢሉ ዶ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዶ ኦሪት ዘፍጥረት ዶ እናበሉ ጥቕሲ ሰዱለይ ሰባት ኣለዉ ዓይንኻ ይርኢ እንዲ ጥራየ ዝብላነ ዓይንኹምን እምሮኹምን ኣይሰርሕ እንዲ ትርእይዎ ዘለኹም መሳኪን ቆልዑን ኣንስትን ውይ እናበሉ ዝቐትሉ ዘለዉ ሲ ኣብ ያዕቆብ ዶ ወላ ኣብ ገለዶ እናበልካሲ ቁርብካ ኣይተመዛዝንን ዲኻ ከምዚ ጌርካ ግፍዒ ፈፅም ዝበለካ ኣምላኽ ኣሎ ነዚ ግፍዒ እዚ ክቕበል ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ ሰራዊት ንሰራዊት ዝገብርዎ ከም ቅቡል ጌርኩም ሰዶ ውግ እዩ ሰራዊት ንሰራዊት ኣይድንግፀሉን እዩ ዝርዱ ጌርኩም ሰዶ ናይ ናይ ሓማስ ወይ ናይ ሕዝብላ ፍሉይ ድንጋፄ የብለ እዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ግን ክስማዓካ ይግባእ እሱ ዘይስማዓካ ትኮንካ ኣረሜን ስለ ዝኾንካ ጥራይ ብዙሓት እስራኤላውያን ብዙሓት ኣይሁዳውያን ሕጂ ክትርእይዎም እዮም ኣንጻር እዚ መንግስቲ እውን ጠጠው ብሎ እዮም መዓት ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ነዚ ነተንያሁ ንኻሊዎ ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ብሰላም ከምብረና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ወለዶታት ዝቕፅል ጭካነ ዝፈጥር ዘሎ ገ ምናልባት ተቐደም ዝገብርዎ ተረሲዑ እንተነይሩ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዎ ድማ ኢቨን በት ክሪሚናልስ ናይ ቤት ፍርድታት ናቶም እውን እንተኾነ ገበነኛታት ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም መዓሲና ኻ ክርዳእካ ዝኽእል ኩሉ ኸ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል ነዚ ጉዳይ እዚ ክድግፍ ከሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስበካ ልክዕ ከምዚ ዝገብሩና ነይሮም በዓል ደርጊ ከመን ሕግዞ ነይሩ ኤግዛክትሊ እስራኤል ትሕግዞ ነይራ ሃይለ ስላሴ እስራኤል ትሕግዞ ነይራ ትማልን ወያነ እውን እስራኤል ትሕግዞ ነይራ ስለዚ ብፍጹም መንነቱን ታሪኹን ዝፀልአ ሰብ እዩ እስኻዚ ከም ኤርትራዊ ብውሕዱ በይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ንዕኻ ክትድግፍ ዘለካ ደገፍ ንዘይብሉ ንዕኻ ክትድግፍ ዘለካ ምክንያቱ ሰውራ ናይ ኤርትራ ደገፍ ስለ ዘይነበሮ እዚ ይስማዓኒ ኣነ ሓደ ኣብዚ ዝፅሕፍ ዝበዛሕኩምኩም ይኮንኩም At one of the events that he was speaking at, he was heckled quite strongly by people who were attending it, from families who had been involved in the attacks on October the 7th, Israeli families who had suffered from that. So that gives a sense still of the pressure, the tension and the dissent that there still is inside Israel itself. As for Iran... كمون كزارب كله بزعباتي حماس حزوهم زلو سبات إسرائيل نيغوشيت كتقبر سلزي دليت مقراص توصيك تررادا سلدي تدل زلا اتم جهود تحيزهم زلو كفتحي كلهم حجين تايم زبلو اتم جهود حزوهم زلو حماس اتم بعسرتات شح زقصرو إسرائيل أبصر بيتاتهم أسيراتهم زلا تساقيهم زلا فلسطينيين تاريخ مسو قال سب أبزي completely كاب كون نزر هاقلو جهود حزوهم بتتمريد جيروهم زلو نعمتات أسيرهم إسرع عام 3 عام 10 فلسطينيين كم زلو تفلتلو بزي زخون يكون قبلهم زي ترقاقته
ኣብ እስር ቤት በልዮም ዘሎ ኣብ ኣሪጎም ዝሞቱ ደቂ 15 ዓመት ከለዋትዮም ደቂ 40 ደቂ 50 ኣብኡ ዝኾኑ ሕሉፍ ሓሊፎም ከማን ግብረ ሰዶም ዝፍጸመሎም ኣብኡ እቶም ሱራት ግብረ ሰዶም ከም ዝፍጽሙሎም ኣብዚ ሓለፈ ወተሃደራት ናይ እስራኤል ግብረ ሰዶም ፈጺሞም ተባሂሎም ኣክንዲ ነቶም ግብረ ሰዶም ዝፈጸሙ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቕርቡ ነቶም ፖሊስ ንዖም ተጠው ንዘበሉ ክቐትልዎም ደልዮም ነይሮም ነቶም ፖሊስ ናይ እስራኤል ማለት እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብ እስራኤል ጥፍሽና ናይ ሞራል ከም ዘለዎም እውን ምግንዛብ የድሊ ግን ንገለገለ ሰባት ነጊርካዮም ኣይነጊርካዮም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ኣይትፅበን ኢኻ እዚ ኸዓ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ናብ ኢራን ገፅና ንስከር ሕጂ ኸ Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has made his first official remarks on Israel's strikes on the country. He says Iranian officials should determine how best to demonstrate Iran's power to Israel after the attacks. 4 Iranian military personnel were killed, but Tehran insists there's been limited damage. Israel says the strikes were a response to an Iranian missile attack earlier this month. In turn, Iran says that attack was in retaliation for an Israeli assassination on Iranian soil in July. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እስራኤል ግብረ መልሲ ሂበ እያ ትብል ዘላ ኢራን ግን ግብረ መልሲ ኣይኮንኮን ሂብክን መጥቃዕቲ ክፈፂምኩ ዘለኸ እያ ትብላ ዘላ ምክንያቱ ንሕና ዝገበርናዮ ግብረ መልሲ ናይቲ ወርሒ ሸውዓተ ዝገበርኩሞ ኣብ መሬትና ዝቆተልኩሞ መራሒ ናይ ፖለቲካዊ መራሒ ናይ ሓማስ ናቱ ግብረ መልሲ ኢና ሂብናኩም ሽዑ ስለዚ ግብረ መልሲ ሂብና ነርና ንስኻትኩም ሕጂ ድማ መጥቃዕቲ ጀሚርኩም ኣለኹም እንተደሊና ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ዝብል ዘረባ እናረጎደ ይመፅእ ኣሎ እናተረረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ኩናት حدقا ناتو ما مليس في 5 جديد يقبر له فزي إيران اسكس نسمع ينتهي له Supreme Leader NATO 2 nights ago they carried out a malicious act. They of course exaggerated, which is wrong, but at the same time it shouldn't be downplayed either by saying it was insignificant or unimportant. The Zionist regime miscalculations must be stopped. They are making serious mistakes in judgment. They do not understand the Iranian people. They have not recognized the strength, capability. أتي إسرائيل زجبرته متكعتي انتهي زبل زلو إسرائيل زجبرته متكعتي أقاليل كازر متكعتي كونن أكابيت كازر متكعتي هنا يكونن يلو ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ክወሃቦ ዝግባዩ ቀሊል ነይሩ ብዙሕ ዳመጃ ይወሰደና ኢላ ኣታ ኣቃሊልና ሪኢና ሸለል ክንብሎ ንኽእል ኣይኮነን ከቢድ ነይሩ ኢልካ ትርዕደሉ ይኮነን ኢሉ ስለዚ እዚ እቲ እስራኤል ኣብ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ ቀማረታት መደምደምታ ክንገብረሉ ኣለና ብዛዕባ ኢራን ጌጋ ስእል እንዲ ዘለዎም ጌጋ መረዳእታ እንዲ ዘለዎም ዓቕሚ ናይ ኢራን ስለ ዘይፈልጥዎ ትክክለኛ ግብረ መልሲ ክወሃቦም ክኽእልሎም ክመሃሩሉ ክኽእልሎም ዝብል ተሪር መርገፅ ስለዚ እዚ እውን ናይ ኤስካሌሽን ናይ ግብረ መልሲ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና creativity and determination of the Iranian nation. They must be made to understand these realities, and it's up to the country's authorities to determine the appropriate response that best serves the interest of the nation and the country. We're going to speak to our correspondent Russell Souter. He's joining us live from Tehran. What do we make of the Supreme Leader's statement? Well, after the Israeli attack, there were some assessments in Iran that Israel's attack were quite limited and has just caused a very minor damage. So overall, they were regarded as insignificant. But today, the Supreme Leader of Iran... እቲ ናይ እዚኻ ካብ ቴህራን ካብ ኢራን ዘሎ ናይ አልጀዚራ ሪፖርተር እዩ መብዛሕትኡ እቲ መረዳእታ ዝነበረ እስራኤል ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ድርት ዝበለ ከም ዝነበረን ኣብ ዕንወት ከም ዘውረደ እውን መረዳእታ ስለዘየለ ኣብዚ ከምዚ ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ነይሩ ኣብዚ ኢሉ እንተረኣናዮ ሕጂ ግን በዚ መግለፂ ናይዚ መራሒ ናይ ኢራን ዝብሎ ዝፀንሐ ቀሊል ከም ዘይነበረ ወይ እውን ሸለል ክበሃል ከም ዘይኮነ ዘተንብህ ዘረባታት መረዳእታት ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ Iran is saying that, well, actually, it was not insignificant. It shouldn't be underestimated. And he's saying that Israelis' miscalculations must be stopped. So when he says Israel's miscalculation must be stopped, he's referring to the element of deterrence. Rob, previously, all of the Iranian attacks on Iran were aiming to achieve two things. First, to reestablish a deterrence, and second, to do that without leading an all-out war. But now, as Israel responded to Iran's attack, now it's clear that Iran partly failed in terms of establishing the deterrence. And that's why the Supreme Leader is referring that. So compared to his previous statements after እጅንታዩቲ ዘሎ ፀገም ዲተረንስ ይበሃል ኣሎ ሓደ ፀገም እንታይ ስኻ ንፀላይኻ ከም ዝስንብት ክትገብሮ ተዲኹም ኣለኹም እጂ ኢራን ብቐዳማይ ብዝገበረቶ ንእስራኤል ኣሰንቢዳታ ክትህሉ ሓደ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ሰሊዳትላ ንክትህሉ ዝብል መረዳእታ ነይርዎ ኢራን እስራኤል ድማ ንዑ ተቐቢላ ጠጠው ከተብለቱ ኩነታት እስራኤል ድማ ብፍጹም ንዑ ክትቀበል ኣይትኽእልን እያ ብናይ ኢራን ምስንባደ ጠጠው ከም ዝበለ ዝብል እምነት ክህልዎም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እስራኤል ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባ ንኢራን ኣሰንቢዳ ኢራን ኦኬ ሕጂስ ኣኽለኒ ክትብል ከም ዘለዋ እዚ እስራኤል ድማ ኢራን ድማ ሱ ኖ ንሕና ኢና ክነሰንብደኩም ንኽእል ካ ዝብል ዘረባ መፂኡ ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓያላት
كلتا برتوع زغنو تهدراو عاقم زلهم حقرات زلو وددرنا حيلي أبي بتعكم زلون ريالنا إزاي عينت وددر دما بتعم حدا جنيا يزبهال كلتا نجارات كلتا حيلتات ميزانوي ويون زانق قبل ما تزوب زلون تحرقينهم ننوح قصة لخليت كوينات يزبهال حدا قبلتنا تروي زغنة قبلتنا تريت راي حدا هدئ كبن زغل سلازي حجونا تقداي مليسو كقصة كم زغل زتهم بمعنيات نر لنا زغا نمبزحتو سب سقعد دفتري نتزوباون مليسو شغلات دفتري مالتيو مزازمي ويون مكتي تغيروا لك نبلاي نخلينا نكقصل أفتك كم زغفت لزلينا نرزال. The assassination of Ismail Haniyeh in Tehran or after Israel's bombing of Iran's embassy in Damascus, definitely the tone of the statement is softer, but he is still extremely cautious and calling on officials to remain on high alert until the deterrence is reestablished. What do the people feel about this following the attack by Israel? Well, there is a clear sense of relief here. So there was an expectation that Israel's attack could be quite damaging, could be quite harmful, and maybe bring the life to a halt. But now that it was a limited attack, so there's a sense of relief here. So there hasn't been a major interruption in the daily life. People are still continuing with their routines. The business is continuing as usual. However, still people are well aware of that it's not over, as the war, Israel's war on Gaza and on Lebanon is still continuing. The things could escalate anytime, particularly due to the Lebanon, because now Israel is focusing its attention on. انتهي بلالو ترى حزبيا بإيران زلو كما يتسمع وتمتقعتين تعينت سمعت هلو عبزي الوسي حزبي ترى حزبي بتعمي هدئ رقئلو ويون رفتات السمع ومخنياتو إسرائيل كتقبرة تخل متقعتي حتى قنياك خون كم زغلن بزح موتن عنواتن كسب كم زغل بزح فرهزنا برو حبرة السميرو سلازي زت راي بمخانو تجنرال حزبي رقيل اللوجن أتكونتات يقصل بمهلاو أتقداي كزحل كم زي كل دما مردات هلو مخنياتو إسرائيل زبال هجر مقرأ سخسي كونديشن ناتهم إيران زلو أب فلسطين أب غزان زقبرو زلو تطو تزبلو زكونتات كل تطو قبل مخالة يمزبلو زلو نتنياهو جن عندما سلطانو أب كوينا زمركوس لزخونة منالبات زي حج جيروا زلو قدام يجلس كوينا دونالد ترامب تمشيو خص له مدب كله خمس خلي مردعتا زلو إذا هاكن رينا تنهي لنا بزعبون أكيلات بوليتيكا يتنتن لويهم سلزي نسو كم زنا بلو خلو إذن كلت يوم حيلتات منيسر مكلخالنا توم دما حد زربا هيبنيروس كبزي اسمعيو بفلايتي نجوهو تتحيزم زلو زملكات فللي أمونغوت منيسر مكلخالن أمونغوتي برايم منيسرن حوصي فللي حساب كم زلو يزنكر. Defense Minister Yoav Gallant warned Sunday that painful concessions would be needed to secure the release of hostages in Gaza and that military action alone will not achieve the country's war aims. His comments come as the directors of the CIA and Israel's Mossad are meeting Qatar's Prime Minister in Doha this Sunday for talks on a new ceasefire deal and the release of hostages. Not all objectives can be achieved through military operations alone. Power is not the essence of everything. To realize our moral and ethical duty to bring our hostages home, we will have to make painful concessions. So, the Minister مكلخالنا توم بتدقاقابي قال نقر لو تنقبر كنكلالنا كل تساقام بوقت راي بواسوار بوقت راي اي فتحانيو سلازي قال ولا كنقبلهم كبد زبلونا حدقتات كنقبر كنكلالنا حدا توم جهوتو تحيزهم زلو سبات مملاس نتنياهو زبال توم جهوتو تحيزهم زلو سبات اي قدسواني دينو بزعبون سلام سلفي قبنيرو تمزمي بزعبون كم زي قدس ناتهم مملاسن زي مملاسن بفصم كم زي قدسو زلو نعتاتهم تقلال الرشعوهم كم زلو سلازي زي منيستر قداتو منيستر مكلخان ناتهم كن بتدقاقامي يزاربيو زي قدايزي كن رشعهم يبلنا نعتاتهم نمدحان كل زكالنا هنقبرالنا بتدقاقامي نسو يخون ولاتهم سراويزي بالوزلو انتايت اند جيم كسام عاسينا خنواقع انتايت علامة نتنياهو قد بتخكل علامات نقرايد اللي نزلوا علاماناتو فلسطينيين اتفيديو دفي كاب تهاجراوتي نتهاجر بمدة اسرائيل كجبرايو تي عباي اسرائيل زبل حلمي كم تاني عباي تقراي بقربيتنا زلا عباي اسرائيل سلا تم حلمي نعانه متكبار يوم زلو نعانه متكبار جن بزح نجار كجبر كقدر تخلالو نعاخ جبري لو خاك الزارب كبيدي نعو معنات بعلن درجة درو تسألنا تقاتي موزلو زجدة ده تنصلو حقات موصل زخر سلزي زخون يكون أب ليبانوس انتاي اند جيم ناتو أب غزة انتاي تناي مودة علاماناتو مس إيران انتاي تناي مودة علاماناتو نصورا يكون نزلو سلزي ناي مودة علامة غزوي نصور تخوينو دما التكوينات حدا كابتن مسل شو زقبرون علامو نصور زي كون تواقع كم زلها زقبرون نتسب دما ولا انترناشونال اودينس
ሰፖርት ናቶም ብሓይሊ ዳዩ ዘሎ እምበር ብፍትወት ሰብ ክሕግዞም ኣይክእልኒ ዘሎ Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei says Saturday's attack by Israel on Iran should not be exaggerated nor downplayed. The Israeli military, along with Washington, has warned Tehran against responding. The second topic is the evil act that the Israelis did 2 nights before. Well, Israel did something wrong. Of course they're exaggerating it. Their exaggeration is wrong. But note that downplaying this is wrong too. It's wrong to say it was trivial and not important. So again, ti among them kilti hailtat zolo mawdatu kitsabaq kam zaykil ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ናብቶም ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ and ዕምቆት ዘለዎም ሓበሬታ ዝህቡ እስከ ንቐፅል ask the both of you about the Middle East. Of course, one might spend more time on this, but where do you think we're going from here on? As I mentioned earlier on, the Israelis, Iran had its retaliatory strike, a very big one against Israel. In Israel, many people are talking now. For example, Naftali Bennett said that now they have a great opportunity, given that the Hezbollah and Hamas is weakened, and they have a justification to attack Israel. So it's almost talking about a big war, which pulls in the United States almost as an opportunity. Do you think the Americans will be able to calm down the Israelis, as they don't seem to be too interested in this, or do you see a big war coming? ብዛዕባ ናይ እስራኤል ዓበ ኩናት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ዓበ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ከመይ ክኸውን ምክንያቱ እስራኤላውያን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቂሞም ንኢራን ንሓዋሩ ክድምስስዋ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ ዝተደልዮ ድያ ምስ እስራኤል ኮይና ክትገብሮ ትኽእል ድያ ኢሉ ነቲ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ሓደ ካብቶም ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ እዩ Let me just give you my general view of what's going on. I think the Israelis, by and large, are as delusional as Zelensky is. You don't see much evidence of this in the Western media because it's almost impossible to say anything critical of Israel in the Western media. They always have to be portrayed as the good guy, and the Arabs are always portrayed as the bad guys, as well as the Iranians, of course, from my life. But if you look at what's going on, the Israelis are in deep, deep trouble. And because the United States is joined at the hip with the Israelis, we're in deep, deep trouble. And I think the way to think about this is that there are 3 conflicts. The conflict So ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓፈሻ ናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ እስራኤላውያን መራሕቲ ናይ እስራኤል ብፍላይ ይብል ኣሎ delusional ማለት ኣብ ህውተታት ዝነብሩ ካብ ኩንነት ርሒቆም ዘለዉ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ዩክሬን መራሒ ንቭላድሚር ፑቲን ራሽያን ኣውፅኤ ቪክቶሪ ፕላን ዓወት ከምፅኤ ነቲ ሃገር ሓራኽ ኣውፅአየ ዝብል ዘሎ ሰራዊቱ ተወዲኡ ኣፅዋር ዘይብሉ ከሎ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ዓይነት ሕልሚ እዩ ዘለዎም ኣፍኮርስ ነቲ ናይ ዩክሬን ኩሉ ሰብ ሃውታትን ካብ ኩንነት ዝረሓቐን ክብልዎ ከለዉ ንናይ እስራኤል ከምኡ ክትብል ግን ዓቕሚ የለን ድፍረት የለን ስለዚ እቲ ሚድያ እስራኤላውያን ጥዑያት ሰባት ምዃኖምን ዲሞክራሲያውን ሰላማውያን ምዃኖምን ዓረብ ግን ሕማቃት ምዃኖም እዩ እቲ ሚድያ ክእምን ዝፍትን ኢሉ ባእታቶም ስለ ዝቋፀር ግን እቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ ጭካነ ዝፍፅም ዘሎ ሰራዊት ተሎ ግን ናይ እስራኤል እዩ ዝኸፈ ጭካነ ዝፍፅም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም ሂትለር ከምዚ ገይርና ይብሉ ግን ካብኡ ዘይፈኩስ ገበናት ግን ዝፍፅሙ ዘለዉ ሃገር እዮም ኣብ ውሽጢ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 42,000 ሰብ ክቐትሉ ዝኽኣል እዮም ብጥሜትን ብሕማቕ መናብሮን ህዝቢ ድማ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ኣውሪዶም ኣለዉ ነዚ ክገብሩ ዝኽኣል ሰራዊት እዮም ኦኬ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ in Gaza, or the genocide in Gaza, which is really all about the Israelis and the Palestinians. The second big conflict is with Hezbollah in Lebanon. And then the third big conflict is with Iran. With regard to Gaza and what's going on there, the fact is that the Israelis have not defeated Hamas. They've not gotten the hostages back. And their ultimate goal, which is to cleanse Gaza, has not succeeded. And in the end, they've ended up perpetuating or executing a genocide, which is going to be a moral stain on Israel and the United States, which is complicit in this genocide for a long time to come. But the key point here is that Hamas has not been defeated and is not going to be defeated. With regard to Hezbollah, they're not going to defeat Hezbollah either. What they're trying to do is prevent Hezbollah from firing rockets and missiles into northern Israel. The first strategy they ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩናት ክዛረብ ከሎ ድማ ብዕምቆት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ቃዛ እንድሕር ወሲድና ንሓማስ ክስዕርዎ እዮም ደልዮም ኣይሰዕርዎን ኢሉ ክስዕርዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ኩሉ እቲ ቃንዛ ገይሮሞ ዘለዉ ንብምልኦም እቶም ህዝቢ ኣብኡ ዘለዉ እንተደይቀቲሎሞም ንሓማስ ክስዕርዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ወዲ ንሓማስ ቀደም ይፀልኦም ተነይሩ ሕጂ ከይዱ ምሶም ከም ዝስለፍ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ it's as simple as that ብየማንካ ብፀጋምካ ብቦምባ ገይሩ ዝቐትለካ ዘሎ ብተጠውካ ሞትካ እዩ ተተዋጊኻ እናተወጋኻ ሞት ከማን ሓላሊ ስለዚ ከምኡ ዝብል መረዳእታ ከም ዝመፅኦም ክገብሩ እዮም እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃንዛ ነቲ መንእሰይ ብሕጂ ዝውለድ ኩሉ ግዜ ኣንፃር እስራኤል ንክቃለስ ሕራነ ከም ዘለዎ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ
لازم حماس كسعروا يكونوا تقند على معناتهم من حماس كن مسعار نقولوا تزب كتفوا تقينهم ما يبي أبوني عوتي الله زع سب قتيل ما لو قلنا خلوا قتلوا ما يكال ስለዚህ ኣብኡ ንዕወት የለውን ብዓለም ደረጃ ድማ ህልቂት ዝፍፅሙ ዘለዉ ከም ዝኾኑ ብዓለም ተመስኪሩሎም ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ዝሕዝን ታሪክ ኣብ ታሪኮም ኢትዮም ኣሎ ናብ ሊባኖስ ተኸይድካ ተመሳሳሊ ንሕዝብላ ክስዕርዎ ኣይክእሉን እዮም ክንምንታይ ነቲ ሃገር ይዕንዎ ኣለዉ ሲቪል ይቐትሉ ኣለዉ ክስዕርዎ ኣይክእሉን እዮም እሱ ክትኩስ እዩ ሮኬታት ክሰድድ እዩ ድሮናት ክሰድድ እዩ ብመሬት ተመፂኦም ድማ ነቶም ሰራዊት በልክ ብሎም እዩ ስለዚ ኣብኡ እውን ክስዕሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እስራኤል በመሰረቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግንባር ክዕወቱ ይክእሉን እዮም እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ንሓማስ ኦልሬዲ ኣብ ሓንቲ ትሪቆላታ ዘለዋ ቃዛ ኣስፊሮም ነይሮም እጂ እንታይ እዮም ክገብሩ እታ ቃዛ ክወስድዋ እዮም ፈቲኖም ግን እቲ ተገይሩ ዘሎ ግፍዒ ግን እስራኤላውያን ንሓዋሩ ዝነበሮም ዝናን ክብርን ኣብ መንግስታት ስቲል ኣሎት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ህዝቢ ዓለም ግን ዝለዓለ ኣንቆልቁሉ እዩ ብጀካ ሓደ ሰብ ፍሉይ ጽልናይ ዓረብ ወይ ናይ እስላም ዘለዎ እንተዘይኮይኑ እስራኤል ብምሉብሉ ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ይድግፍ እየ ዝብል ኩሉ ይግልኒ ወላ እስራኤላውያን ብዙሓት እዮም ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ደው ኢሎም ዘለዉ ምክንያቱ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልስን እቶም ሓማስ ገይሮሞ ወይ እውን ህዝብላ ገይሮሞ ዝበሃልን እስራኤል ትገብሮ ዘላን ሰማይ ምድሪ ፍልይ ዘሎ እዚ እጂ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣድላይ እዩ ኩነታት ነዚ ይመስል እስከብዚኣ ብካል መንገዲ ክንሪኣ ኢና to Tehran, where we can speak with Syed Mohammed Maranji, Professor of English Literature and Orientalism at Tehran University. Thank you for coming on the programme. Thank you. What are the options, do you think, that are being considered now for a response from Iran? Obviously, I don't have confidential information, but I think that there will be another direct strike on the Israeli regime, because after all, this was an act of aggression. Nothing started in Tehran. We have to remember in the past, the Israelis and the Americans carried out a major cyber attack on the Iranian nuclear program. Then they assassinated scientists. A colleague of mine at the University of Tehran was one of them who was murdered in front of his wife. So Iran ግብረ መልሲ ከተም ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ሓድሽ መጥቃዕቲ ገይራ ዘላ ኢራን ዝገበረቶ ግብረ መልሲ ናይ ተቐድሚኡ ዝግበር ዝነበረ ገፍዒ ምዃኑ እዩ ግዜ ከይወስደልና ኣብቲ the attack on the Iranian embassy in Damascus, which, by the way, the UK, the US, I appreciate to put a line and say this is where this latest round started. You can always go back a previous event. The Israelis would point to Iran's proxies in the region, the actions of Hezbollah from the 8th of October onwards, indeed Hamas's action as well. It's very difficult, as you know, to pick one event when you're trying to orchestrate your way through a tit for tat. There are analysts in the region who have said this strike was limited enough a response to the previous strike from Iran to allow a de-escalation. Do you think that's going to happen? I think the BBC is pro-Israel, so obviously that's what you're going to say. No, that's not how it started. If we're going to go back to where it started, it began with the colonization of Palestine and the ስለዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢቢሲ ድዩ ካልኦት ኩላቶም እስራኤል ዝግብረ መልሲ ነቲ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ እያ ጌራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተሓቂ ግን ንሱ ይኮነን ኢራን ግብረ መልሲ ናይ ተቕድሚኡ ዝነበረ 2 ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብእስራኤል ተገይሩ ዝነበረ ያ ግብረ መልሲ ሂባ ነይራ ስለዚ ሓባዮም ነይሮም ሕጂ ግን እስራኤል ስለዝሃረመት ድማ እስራኤል ሞር ኣጥቂዓ ኣላ ማለት እዩ ኢራን ግብረ መልሲ ኣለዋ እዩ ዝብል ግን በቲ ኮይኑ በቲ ድማ ኣነስ ጠጠው እንተዝብል ድሌተይ ኣብኡ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ዓይነታት እዩ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ደስ ዝብለና ሰላም ንደሊ ሰባት ስለ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብዚ እንተዝውድእ ደስ ዝብለኒ ምናልባት ናይ ነተንያሁ ስትራቴጂ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣብዚ ክንሪኢና ንእሽተይ መልስማዮ placement of the Palestinian people and the periodical slaughter that we've been seeing over decades. You know that, and I know that. So let's not go there. Otherwise, I have more to say than you do. But the BBC, as you know, is not pro-Israel. It is our job to put the other side to whoever we are speaking to. We put the other side when we speak to anyone from all sides here. I want to just get the idea, this relatively limited strike, if that is the case in your assessment, does it provide an opportunity for de-escalation or not? Israel will remember where the BBC stood over the Holocaust in Gaza. But Iran will definitely respond. And it doesn't matter if it was a large strike or a small strike. It was relatively unsuccessful, even though it was large, because Iran's air defenses downed many of the missiles. But still, it's an act of aggression. And it was carried out, of course, with U.S. support. The U.S. controls Iraqi airspace. ሕጂ ኣቲ ስነ መጎት እስራኤል ቀሊል መጥቃዕቲ ኮነትን ኣካይዳ ምናልባት ኢራን ስለ ዝተኸላኸለ ድሓን ኮይኑ ክበሃል ይኽእል እምበር ከቢድ መጥቃዕቲ ነይሩ እዚ ከዓ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ኢራን ስቑኢላ ክትሪኦ ትኽእል ኣይመስለንን ንብላ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ቢቢሲ
أبغون من كم زنبركم تاريخ بعلق نقرأكم يو أبغون إسرائيل كوينكم نتي هلكي زفتم زلو كم إسرائيل كم زدقفكم يذكركم معنا بخال عالم كوميت مرداتا نبلة أي سجرام يزلو exactly نقرأ من قدونا تحطمنا من لسجن بيلا غيرونتي حقوفنا طب نهار ما ميزخيت بخموها هذا كابتي نزي سكولارزي بزح كبريز وهابو مهنياتو كبيران بزح زي ملس ويون أبتي السينما قط زملس سبنتلو سيو and I think يدحنا يزبل مالت بزحنا إيران زكلاغل سبسل زغنا figures زغنا maybe target تجبرو خمس غلوس مرداتا ون كمون يسمع عننا هاي معناته نبي حكي نتي narrative نتي بهلا ويون نتي ميديا كواسر وزفتنو زبلاش ولهم زلوا سلزغني جاس كنسكر. Moving to Israel's strikes on Iran now, and Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that the attack on its main foe this weekend achieved its goal of harming Iran's defense capabilities. Netanyahu described the strikes as, quote, precise and powerful. Despite initial threats of retaliation, Tehran has tempered its response to the attacks in recent hours, suggesting an attempt to avoid further escalation. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said it was, quote, up to the offer today. Israel's latest attack on Iran have on ceasefire talks. Well, I mean, ironically today, the Iranian military released a statement. It says, after Israeli attacks on Iran, the statement says that Iran prioritizes a ceasefire in Gaza and Lebanon over retaliation for the Israeli attacks on Iran. So obviously, I mean, هجين تايم زلو إيران تي منستر مكلخالنا إيران زبلو قبل ملسي كان هبن خل هونجن قدامنا ناتناجن كابتن إحنا قبل ملسن هبون كلاملن قدامنا مقراص ناي تقصي أب غزة كمر مع لبنانوس اتابو زقاتم زلو عنوة نسوق قدامنا كوها بيقبع بمبال إسرائيل نزق مقراص ناي تقصي أنت تقبلاته ويون حراين دحر لنا مقراص ناي تقصي قبر زلو من قصة حراين دحر لا تكوناتات كرجاجا كم زخل يوم زقل زلو مالتيو. I think now we have a very brief, very short window of opportunity because the Americans are redoubling their efforts in order to see whether they can really bring about a ceasefire in Gaza. I am not very optimistic, but let's hope that the Americans and the Egyptians and the Qataris will finally prevail on Israel and the Israeli Prime Minister to end the war in Gaza. Right. It's understandable that you are not optimistic because there's been so many failed attempts to reach a ceasefire deal. But does the US and its allies have enough leverage to be successful this time? What makes this time a bit different, you think? بحفشة نمقراص ناي توصي أمريكا بفتسون إسرائيل كتسمع عقم خمزي بالله سلازة رايت حجون نزيز قبر زلو فتنيك هون زغل بتغكل وتسيد كم زغل تبقسويو إلكاك تزاربلو تخلا يكونن نسون بعلو خمان تسفا زلو وقدايو إلك زاربلو أيكيل نيزي بزلو بتغكل دماغكميو أبزوين مزعبات نيغوسيشنس تقبر زلو تزاري بميرم سكابزي نسمع يوم نشتي. Meanwhile, David Barnea, the head of Mossad, CIA Director William Burns, new Egyptian Intelligence Director Hassan Mahmoud Rashad, and Qatari Prime Minister Mohammed Al Thani will participate in ceasefire talks in Qatar on Sunday, the first since August. سزي أب قطر دما حلفت سليا ناي إسرائيل ناي أمريكا ناي موساد كمو ناي CIA ناي سر ناي جبت وين كمو مس ناي قطر مرحتي ترقيبة مع بزعبة مقراص ناي تقصك الزراربو تأكيبة مع لوجن I don't think قال نجار كما تزغل مهنياتو إسرائيل سلزي تدلي إسرائيل أنا تقوله تطو تبلو مهنياتو سلام سلزي يدلي زلو تمرحنا توصل. Senior fellow at the Congress, live from Washington, D.C. Mr. Kupchan, thank you very much for making time for us and welcome to WION. We are receiving reports that Iran has written to the United Nations Security Council and asked them to condemn Israeli strikes. In fact, the Council is supposed to meet tomorrow on Monday. What can the United Nations really do at this point, considering that Israel doesn't listen to or has a fraught relationship with the United Nations? إيران دما أب بتي بعلم لخاوي من قدو انت فتنا على أب سكيورتي كونسل وعلاقة قبرن إسرائيل كت كنا كم زلوان يا كت نجر كت فتن مهنياتو تسقبر تبز حلفة قبر ملسي هيباني راجي إسرائيل أتكاسل زلا كت كنا كم زلوا يا حتى تغرب زلا إيران تخوني إسرائيل ناي يونايتد نيشنز تخوني سكيورتي كونسل زماس وسانة تات كم زي تقبله ويون زبالكم تبالكم انت عديهم كتمص وصلة تبلد لا متاي لو تخمس سلا زغلي إيران جن تتخكلنيا من قد تغتال الله مالتي.
Bottom line, there's not much the United Nations can do. And I don't think you're going to see any clear statement that enjoys the support of the Security Council on this issue, because the Security Council is divided. But I have to say that looking at the events of the last few days, I'm surprised that we're not seeing more violence. I think the Israeli strike was on the limited side. It was much less ambitious and broad in scope than I think many expected. It looks like the supreme leader in Iran is cautioning restraint. He's saying, let's not exaggerate what happened. Netanyahu is saying mission accomplished, everything has worked. So at least for now, it looks like we will not see a significant እቲ መረዳእታ ናይ ብዙሓት ተንተንቲ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ብክልቲኡ ወገን ዕጋበት ከም ዝረኸቡ ብኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዘይወረደ ክርእዩ ከለዉ ብእስራኤል ድማ ዕላማና ሃሪብና ብምባል መረዳእታ ክህልዎም ይኽእል ግን ኣጋይን እታ ኩዕሶ ግን ኣብ ኢድ ኢራን እያ ክትከውን ኢራን ድማ ሌቨሬጅ ክህልዎም እዩ ግብረ መልሲ ክብሉ እዮም ኣይሂቡን ኣብ ኢዶም ይክኸውን ብርግፅ ግን ግብረ መልሲ ምሃብ ከቋርፆ ተኮይኖም ብዙሕ ነገራት ጠለብ ክገብሩ ምዃኖም ነዚ ኩነታት ዝክጥቀሙሉ ምዃኖም እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እቶም መራሕቲ ዝተርፍ ዘሎ escalation of full-blown war between Iran and Israel, and in some ways that decreases the importance of something consequential coming out of the United Nations. Mr. Kupchan, let's talk about the what-ifs. Iran says they're really not concerned about the retaliation and counterattacks. All they want is a ceasefire both in Gaza and Lebanon. And at the same time, their supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, saying the reaction by Iran will be proportional in the future. And that's where critics are wary. They say if this tension between Iran and Israel escalates, it could turn ugly and uncontrollable. Your thoughts? Well, I think that the situation right now is dangerous in the sense that we just don't know whether that level of escalation will occur. If it does escalate to a full-blown war, we could see a massive amount of instability. We could see Iranian attacks against U.S. targets in Iraq, in Syria, in other places. The U.S. may ሕጂ እቲ ቀንዲ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እስራኤል በዚ ጌራቶ ዘላ ዓጊባ ደው ክትብል እያ ጠቕላላ ናብ ኢራን ክትጥምት ኣይትኽእልን እያ ንምባል ከቢድ እዩ ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝገብሮ ንስ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ንሕጂ ንግዜ መሸመቲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ይኸውን እዚ ግን ብሓፈሻ እስራኤል ኣብዚኣ ጌራታ ዘላ ነጥቢ ጥራይ ጠጠው ኢሎም በቃ ያኽለና ኢሎም ነቲ ኩነታት ክገድፍዎ እዮም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ኢራን ድማ ፀገሞም እሱ እዩ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ኢሎም ጠጠው ክብሉ ተኽእሎም እስራኤል ጠጠው ክብሉ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ እስራኤል ኩሉ ግዜ ኢራን ከም ፀላኢት ብምዃን ነቲ ፖለቲካ ናቶም ኣገዳስነት እዩ ኢራን ፀላኢት እያ ክትወርር ትደልላ ገለ መለ ክብሉ ከለዉ ካብ ኣሜሪካ ዝረኽብዎ ሓገዝ እዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ንክረኽቡ ይሕግዞም እዩ ጉዳይ ናይ ኢራን ተደቂሱ ኣብ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ጠጠው ተኢሉ እስራኤል ሓገዝ ንክትረክብ ከቢድ እዩ ተደላይነት ናታውን ክጎድል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኤነሚ ክህልሎ ከምዚ ዓብይ ወላ ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ጥራይ ኮነት ንዛብዚ ጉዳይ ትሕመ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኣፅዋር እና ፍሬ ኣፅዋር ዝሸጥ ትካል ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ክእምኖ እንድሕር ኮይኑ ፀገም ከም ዘሎ ቀደም ራሻ ትበሃል ፀላኢት ኣላትና ራሻ ከምዚ ትገብራላ ከምዚ ኣፅዋር ኣፍርያ ኣላ ከምዚ እናተባህለ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኣፅዋር ኢንቨስት ንክገብር ይግድድዎ ነይሮም ፀላኢ እንተዘይብልካ ግን ኣፅዋር ክገብር ኣይደልን እየ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብነት ኤሮፓ ኣፅዋር ዘይገብሩ ዝነበሩ ፀላእቲ የብልናን ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ፀላእቲ መፅኦሞም ስለ ዘለዉ ኢራን ዝበሃል ኣሎ እቲ ዋሽንግተን ድማ ነቲ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣቃሊሉ ቻይና ዝበሃል ሓያል ሓይሊ ተንሲሎ ናብኡ ፎከስ ክንገብር ኣለና ኣፅዋራት ብዙሕ ከነፍሪ ክንክእል ኣለና ምዕቡል ከነፍሪ ክንክእል ኣለና በቲ ናይ ዩክሬን ስለዚ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ቀደም ውግእ ክደልዩ ወይ እውን ፀላኢ ይደልዩ ነይሮም ሎሚ ግን ፀላእቲ ስለ ዝበፅሖም ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ቀንዲ ፀላእትና መን እዮም ብምባል ቻይና እያ ተመወዳደርትናን ፀላኢትና ክትከውን ትኽእልን ንዓ ድማ ኮንቴይን ንምግባር ኩሉ ኤነርጂ ናትና ኩሉ ሓይሊ ናትና ኩሉ ፎከስ ናትና ናብኣ ክንገብሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ድማ ኣሜሪካ ንዖም ገዲፋ ናብ ቻይና ጥራይ ፎከስ ከይትገብር ምክንያቱ ክርስዑ እዮም ዘለዎም ፀጋታት ናብ ነፍሶም ጥራይ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ንሳቶም ድማ ነታ ኢራን ትበሃል ከም ዓባይ ፀላኢት ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ምንታን ኢራን ዝበሃል ነቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ንሰላም ናይ ዓለምና ገለ ዝዘርግ እዩ ብምባል ንኢራን ክትከላኸለሎም ክትብል ኣሜሪካ ንእስራኤል ብዙሕ ኢንቨስት ክገብሩላ ንሳ ድማ ነቲ ኢንቨስትመንት ተጠቂማ ኣብ ምስ ሊባኖስ ድዩ ምስ ሱርያ ድዩ ምስ ቀዛ ድዩ ደፋፍያ ነቲ ሃገር ከተስፋሓ እቲ ፕላን ነዚ ዝመስል ምክንያቱ እቲ ዕድላት ሕጂ ከም ዘሎ ኩለንተን ሃገራት ተዳኺመን እየን ዝብል እምነት ስለ ዘለዋ ሱርያ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ቀዛ ኣዳኺሞም እዮም እቲ ዝብል እምነት ኣለዎም ሊባኖስ ድሮ ሃሪሞም ኣለዉ ወላ እኳ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ይኸውን ተሎ
ስለዚ ነዚ ኩሉ ዕድል ተጠቂሞም ነቲ ሃገሮም ከስፍሑ እቲ ዝደልይዎ ነገራት ድማ ክሃርሙ መቸም ኩሉ ነገር ከም ፕላን ዝኸደሎም ነይሩ ፅቡቅ ዝኸደሎም ነይሩ እንተኾነ እቲ ናይ ሓማስ ውግእ ኩሉ እቲ ሽም ናይ እስራኤል ኮምፕሊት ድሕሪት መሊስዎ እንታይ እቲ ትክክለኛ ምስሊ ናቶም ጭካነ ናቶም ኣብ ቅድሚ ዓለም ከም ዝወፅእ ገይርዎ ተቐደም ብሚድያን ብገለን ዓቢጦም እስራኤላውያን ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ምዃኖምን ምዕቡል ዝኾነ ሰራዊት ሞራላዊ ዝኾነ ሰራዊት ከም ዘለዎም እዮም ንዓለም ዝእምኑ ነይሮም እቲ ኩንነት ግን ካብ መዓልትና መዓልቲ ትክክለኛ ስእሊ ናይ እስራኤል እንታይ ከም ዝመስል እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘሎ ባህሪ ስለ ዝገብር ዘሎ ሰብ ድማ እቲ ትክክለኛ ምስልን ስእሊ ናይ እስራኤል እናሓዘ መፅኡ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብዚ ናበይ ክቕፅል ይኽእል እዞም ሓይልታት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናበይ ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ ወላ ኣብ ፖለቲካዊ ድዩ ኣብ ቁጠባዊ ድዩ ኣብ ፅልዋ ዘለዎም ንኣብነት ኣብ ከባቢና መፅኦም ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ሶማሊላንድ ንምስራት ድዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድዩ ብዙሕ ዋላ እቲ ኩናት ኣክቲቭ ጠጠው እንተኢሉ እቲ ናይ ሓይሊ ውድድር ግን ክቕፅል ምዃኑ ዝረኣየካ ኣብ ከባቢና ብምህላው ድማ ኣብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እዚ ነገር እዚ ምስትውዓልን መረዳእታን ድማ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሪቶኹም ምግዳፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ቪአይፒ መንበርስ እውን ክትኮኑ ትኽእሉ ምሳና ትምህርቲ እውን ክትወስዱ ትኽእሉ ናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹድየ ምዝያለ ብዋክገት ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልገለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ